Halo, halo, naam, naam, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii ambayo Mungu ametupa. Mungu ni mwema, na kabla tujaingia kwa neno, wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kuinua na kutukuza, kwa maana hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nasema ni asante jinsi vile Bwana unavyotupenda. Tunakutukuza Bwana, kwa maana wewe ni Jehova. Kwa Yesu tumeomba na kuamini, amen. Leo nataka kuzungumzia nia ya moyo wa kujiona mtakatifu bora. Watu wengine ambao walijikubali kweli za matengenezo walizania wenyewe kuwa watakatifu bora ya Mungu, ambao walikuwa wazuri zaidi kuliko wengine wa kanisa. Hii ni roho ya kiburi. Tunapojiinua tunaona kwamba sisi ni bora kuliko wengine, na jambo hili likiwa kati yetu linaleta shida. Hatuwezi kuendelea kwa sababu tuna kiburi, kwa sababu tunajidharau, kwa sababu unaona kwamba wewe ni bora kuliko wengine. Jambo hili linaharibu shirika, linaharibu hata makanisa, linaweza kuharibu hata nchi. Wakati wewe unakuwa na kiburi, unaona kwamba wewe ni bora kuliko wengine, na tunaona kwamba matendo haya yote yalikuwa ya makosa. Wewe unapojiinua, haya matendo yote inakuwa ya makosa, hata inafanya hata jamii inavunjika. Katika hali ya kwanza, siku zote inabidi tukubali nyakati za kuburudishwa ambazo Mungu hutuma. Inabidi tushiriki maana mapya kutoka mbinguni. Inabidi tushiriki. Tunajua kwamba tunapokuwa na Mungu, mapya inatoka mbinguni, na Mungu atatusaidia, Mungu atatuonekania, kwa maana Mungu ako upande wetu, na anataka tukubali. Tunapokubali tutaona Mungu ako upande wetu. Katika hali ya pili, Mungu hakutaka tujifikirie kuwa bora mno. Mungu hakutaka tujifikiria bora mno kuliko wengine. Sote tumeumbwa katika mfano wa Mungu wa kipekee na wa madhehebu yaliyojitenga. Tukifikiria sisi kama wa hali ya juu kuliko wengine. Kuna madhehebu yamejitenga, hayaoni wengine ni wanafaa, wanaona wengine ni wajuu, wanaona wengine ni bora. Nakumbuka wakati nilipokuwa mjini, kulikuwa na kanisa lilitokea likiwa linadharaulisha makanisa mengine. Wakawa wanasema makanisa mengine powerless churches, wakawa wamejitenga. Hawakwenda hata mwezi mmoja, Mungu aliweza kuwanyang'anya upako, wakarudi watu wa kawaida, kwa sababu walijitenga, wakaona kwamba wao ni wajuu kuliko wengine. Hii ni roho ya kiburi ambayo inaweza kuzuia mtiririko wa mtengenezo kuendelea mbele katika maisha yetu na katika makanisa. Hii roho tukiwa nayo itatuzuia, hatuwezi kuendelea, hatuwezi kuona Mungu akitusaidia. Lazima tuombe Mungu atusaidie na Mungu atubariki. Amen.